دم باش تماشاوان هیجا بولتنا دمجمیر شش تایبت و روجاوای کردستانی و سوریه زلاو عبدوزی جواره پیشکش بکم و امیدوان سلوچی آنشی دست بکن. شاندک جه سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردانا پیشمرگین لشکر روش کرد و رو شاوان جه نزیک و شوپاندن. بریار سبه امیداریا گشتیان جمعان اجتماعی کرد سوریه مجارا آواکرنا نافچه آرام گوتو بیش بکو هلوستا فرمیه انکسی رابکینه. لنوا کنگرس امریکا هولا پوچکرنا بریارا وکشانا هیزل امریکی جه سوریه تیدان. بمپکرن لعفرین روجاوای کردستان بردوامن و هری داویجی ولاتیک بتمن لنوان دا عفرین هات راباندن و حتی وکن هات جار نبیساوی ندیاره. دم باش ایروسی و 2 ساله لسر کوچبار کرنا نمر ادریس بارزانی پیشمرگه و خباتکار و اندزیار الهواتنا اجتماعی الباشور کردستان در باسبون کورول که پرمزن و بباندور بودوزا کردی و دستکفتن کردستان بمردی پیشکشی گلی خو کرد. 32 سال لسر کوچبار کرنا نمر ادریس بارزانی پیشمرگه و خباتکار و اندزیار الهواتنا اجتماعی باشور کردستان سازینر ریکفتنا آشتی گودنا برا سرکردهتیا شورشا کردی و حکومتا بغدایده هات انجامدان در باسبون. نمر ادریس بارزانی کوری باوینه توا کردی نمر ملا مصطفى بارزانیه ده سال 1944 ده لگوند بارزان کو جهت کو شرو شورشگر و سروکانه جمال باتا که خباتکار خودی دیروکه که بکوربونا خباتا خویا نتوی و اولی و براوانیات برملت کرد تیناس کرن جدای بویه لسر دست بارزانی و ریبزا کردینیه جبچوکانیه خواه جاویوی و بونه. قطابیه کی زیرک بو د دبستانا بارزانیت ده هفدمی کو دوی دمه ده پرانیا بارزانیان راستی جانکا زحمت و نخوش جالی رژیم بغدای و دهاتن و جبچوکانیه خواه لگل مالباتا خواه راستی در بدری و گفن دسلاتا بغدای هات لموصل و بغدا و بصرای در بدر بویه. دوری باوی خواه 11 سالان ماه پشتی کن امر بارزانی بری خواه دایکیتیا سوفیات سال 1947 و روشا زحمت باندوره که تایبت ده کسایتا ویده هشت مرووکی خباتکار و کسایتا کی کم نمونه جی جدر کت. جبر ستمکاریا لسر کردان دهات کرن بو ایشا گلی خواه پر هستیار بو تمنی خواه بگشتی اخستت خزمتا دوزا کردی و مافی کردان ده. جبرکو خودی باوریه که مزن بو به دادبونا دوزا گلی کردو تو آوایی جمافی کردان یه روا ندهات خوار. ده سال 1961 ده شورشا ایلونه پیکت. سال 1962 نمر ادریس تولی خباتکار و پیشمرگیان دوی شورشه ده بو و کارکی برچاو دگهاندنا دوزا کردی بو جهند بریار ناف دولتی کر. سرکردایتیا داستانا هندرین ده سال 1966 ده کر. سال 1907 د کنگره هشتان یه پارتی دموکراتی کردستانی ده جبو اندامتیا کمیته ناوندیو پشترا سال 1979 د کنگره نهان ده بو اوفیسا سیاسی و سرپرشتیا کاروبارین لشکری هات هلبجارتن تا دمک دریج وک برپرسی پیوندین گشتی ین پارتی دموکراتی کردستانی کار کر. درکفتنا آدارا سال 1907 ده نمر ادریس یک جی سازینرین رکفتنا آشتیه گودناف برا سرکردهتیا شورشا کردیل باشوری کردستان حکومتا بغدای ده بو چالکوانه کی پر زیرک بو ده اندزیاریا و رکفتنه ده. پشت رکفتنا جزایر یا خاینتیه لدیجی گلی کرد بزانا بونو جیربونا خویا سیاسی و دیپلماتیک کاریبو سرکرده و هیزن کردستانی لهندره باشوری کردستان بگینه هف. هما هنگیل گل سروک مسعود بارزانی و سرکردین پیشمرگه ده لهندر دکر پیوندیه که بردوام لگل باوی خواه نمر مصطفى بارزانی دکر ددما کول امریکا چار سریا نخوشیا خود کر. بوی رولاویه دیروکی نمر ادریس مصطفى بارزانی شورشا گلانه یا آزادیا گل کرد گو بردوامی بو جو شورشا ایلونه ره هات انجام دان. بوی رولاویا گرنگ دیکریزیا مالا کردی ده و ریگری کرنا جدابونه ده تفگره بزاوارزگاری خوازا کردستان ده و منیزی کرنا نرین و هلوستن همو آلین کردی مترسیا شر نافخوایی چماندنا روپالا تاریا رش که تو کسی جبلی دجمن کردان سود جند دید نافبرا سرکردهتیا پارتیات یکیتیا کردستان و آلین کردستانی یندن دداویا سال 1986 ده رابو انجام ده ناوی اندزیار الهفاتنا نشتمانی لحات کرن. داکو اورولا دیروکی ورا ورگراندن و ببا بنگها سرکه بو دامزراندنا برایکا کردستانی برفره و به اشکره ده حزیران سال 1988 ده هاتراگاندن.
دیوارا سیویەکێ مەهایەکێدا ji sala 1987 de piştî dayîbûna karê kongreyê piştgirtina miletê Iraqê de li Tehranê di encama krîzeke di serî de jiyana xweş dest da. İdris Mustafa Barzaniyê nemir jiyana xweş dest da ji nav miletê xwe bar kir lê ta îro kar û rola giring ya ku pê rabû nemir. Hîn cihê wî di dilê gelê wî de di nav destkeftinên gelê Kurd bi taybet li başûrê Kurdistanê hîn saxin û berdewam in. Serok Mesûd Barzanî, birayê nemir İdris Barzanî. Her wiha kurê wî nîçîrvan İdris Barzanî jî rêk û doza bav û birayê xwe bernedan. Kurdistan îro bûye bi hiştek ji bi hiştên cîhanê. Bixwîn û xebata pêşmerge û perwerên xaka Kurdistana pîroz başûrê Kurdistanê tevlî hemî hewlên dijminan berev dewletbûnê diçe. شاندک جه سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردانا پیشمرگین لشکری روش کرد. سرکرده کرد عبدالرحمن آپو لگل هوشنگ سمگمور اندام کمیته ناوندی و برپرسری خصنا زاخویا پدکسه دو سردانا پیشمرگین روژ و سرکردایتی هزاسه لشکری روژ لنزیکی درگه ابراهیم خلیل یه سینوری کرن. و لگل هجمارک فرماندهان هفدیتن انجام دان و جنزیک و روشا پیشمرگه شوپاندن. دوی سردانه ده سرکردین پدکسه جالية عميد حميد حسين سوري وعقيد حسين حمزة ومقدم رمزي ورائد رستم قطماوي ونقيب كمال بحري وهجمارك كدنج فرمانديان هاتا بيشوازي كرن هروها همان نشان دا پدکسی وهجمارك فرماندين لشكري روج سردانا هيزا تايبت لبريا گوند محمودية يبسر نافچيا سحيلا وكرن سروک نونراتی هریما کردستان یا انکسی دبیجه کو سبه امیداریا گشتی انجمن انجمنی کرد سوریه و جوینه کلی دار بخو هلوستا خویا فرمی درباری چند پرسیاره کی رابگینه نواف رشید دلیدوانه که تایبت دجبو ارکه راگهاند جبو نیشاندانا هلوستا فرمی درباری درست کردن نافچه آرام و داخستنا اوفیس انکسی بریار سبه امیداریا انجمن انجمنی کرد سوریه جوینه کلی دار بخه هروها رشید دازانین اگر نافچه آرامت بینسیا جواکا ناف دولتی ورا آوا کرن وی دمه او نافچه و بکه و برجواندیا دوزا کردیده. توم مالینوسکی اندام انجمن نتوین امریکا نونرین امریکا را گهاند تو گوجمه پریان جبو وکشانا هیزن امریکی جی سوریه نای ترخان کرن حتی که دونالد ترامپ برسوا چند پرسیارکی ندو دست خصنا گارنتیا سیویلان تکز نکه. جمارک جه اندامن انجمن نونرین امریکا جه هر دو پارتین کماری و دموکراتی پروژه اساک درباره پوشمان بونه جه بریار وکشان هزین امریکی جه سوریه پیشکش کرن. توم مالینوسکی اندام انجمن نونرین امریکا را گهاند کو پروژه اسا حولک جبوی برپرسیار کرنا دونالد ترامپ سروک امریکا جه پیش روژا سوریه رو پرستنا سویلان جه گفین ترور پشتی وکشان هزین امریکی جه سوریه. مالینوسکی کنگرسمان دیموکراتیان گود جی پروژه اسا دوام دبجه تو گجم پراج بو وکشان هزین امریکی جه سوریه نای ترخان کرن حتی کو دونالد ترامپ بر سوا چند پرسیاره که ندیکو او جی اوین چاوا گارنتیان و قرار خصنا تروریستی داعش و بدست کوي امریکا چاوا هف پیمانن خو پشتي وکشانه بپاريزي امریکا و چاوا سویلان جه ایریشن توندروان بپاريزي وکشانه هزن امریکی جه سوریه و چباندور له هزن روسیا و ایران له سوریه بکه وجه علی خو جون کندی سیناتور امریکی د بجه د پروژه اساید تکازی لسر بکار اینا نه هزو چکان هاتیه کرن د کو کرد له سوریه ورنه پاراستن هر وهالګوري پروژه اساید سروک امریکا کاری فرمانه راست بکه د کو هز جبوی پاراستنه کردان له سوریه وریب کارانین هروها سیناتور نوهاتی گوت کو پیوسته بنماین اخلاقی د سیاست امریکا در و دهبن ارکه اخلاقی امریکا کو کردان لسوریه جه ترور د پیش روجه ده بپاريزي انجمن اولهیات ترکیه تکزیه لسر انجام دان ریکفتنین خو درباری ادلب و منبج و روشالات چمه فراتید که بهتر بزانین في راپورت ده انجمن اولهیات ترکیه د داخویانیکی دا راگهاند کو ترکیه رجده لسر بجهکرنا ریکفتنا ادلب و نخشریا من بجو دورا آرام لروجهالات جمع فراتی. انجمن نتویه ولات ترکیه بسروکاتیا سروکی وی رجب طیب اردوغان هاته لدار خستن. تیده تکزی لسر بردوان بونا ریکفتنا ادلب کرن. کود نافبرا ترکیه و روسیا ده دورا بیچک هاتبو راگهاندن.
هەروەها تەکەزی لەسەر بجهکردنا نەخشەرەیە منبج کردن ku di navbera Tirkiya û Amerîka û Rûsya de hatiye encamdan. Serbarî ku Tirkiya wê di hewlên bicihkirina rêkeftina devera aram li ser sînorê xwe bi Kurdistana Sûriyê re berdewam be bi kurahiya 32 kîlometran û dirêjahiya 406 kîlometran. Tirkiya tekeziyê li ser sê deveran li Sûriyê de dike. Parêzgeha Idlib ku dawîtirîn bingehên çekdarên bi ser opozisyona Sûrî ve ye ku Tirkiya piştevaniya wan dike. Devera Minbic û Rojhilatê Çemê Feratê ev her sê dever Tirkiya giringiyê dide wan bi bihaneya parastina ewlehiya xwe. Tevî ku projeyên Tirkiyê tanha rezamendiya navdewletî bi taybetî ji aliyê Rûsya û Amerîka ve bi temamî wernegirtiye. Têzanîn ku Tirkiya dixwaze devera aram li ser sînorê xwe bi Kurdistana Sûriyê re rabigihîne ta ku 4 milyon penaberên Sûrî li deverê bicih bikin. Ew jî li gorî ku Recep Tayyip Erdogan eşkere kirî. Opozisyona Sûrî dibîne ku devera aram wê bibe gava yekê beref çareseriya siyasî li Sûriyê. Aliyên Kurdî dibînin ku devera aram eger bi serpereştiyeke navdewletî were duristkirin û eger leşkerê roj bi erkê parastina wê rabûn duê demê de ew dikarin bêjin ku ew dever dikeve di berjewendiya Kurdên Kurdistana Sûriyê de. Rojnameya Wall Street Journalê Amerîkî belav kiriye ku Amerîka dixwaze hevpeymaniyekê ava bike ta ku li cihê wê li Bakurê Sûriyê were bicîkirin. Lê heta niha proje nehatiye erêkirin ji aliyê hindek welatan ve. Rojnameyeke Amerîkî ragihand got Amerîka hewl dide got hevpeymaniyekê ji welatên Rojavayî çêke ji bo avakirina devereke aram li Bakurê Sûriyê. Lê taniha ew proje pêk nehatiye. Rojnameya Wall Street Journal ya Amerîkî belav kiriye li ser zarê berpirsên Amerîkî got welatê wan dixwaze hevpeymaniyek Rojavayî amade bike da ku bikare devereke aram li Bakurê Sûriyê ava bike. Lê ev yek hatiye redkirin. Rojnameya navborî diyar kir got rêveberiya serokê Amerîkiyê Donald Trump dixwaze got ew valahiya gul pişt xwe bihêle li Sûriyê hevalbendên wê dagirin. Lê projeya wan hata redkirin tevî got wan soz dabûn hevpeymaniyên xwe got piştgiriya wê ji aliyê leşkerî ve bikin. Ji bilî dagirtina valahiyê Amerîka dixwaze biriya hevpeymaniya got were amadekirin rêgiriyê li vegera çekdarên Daişê ji bo Sûriyê bike. Herwiha rêgiriyê li rûdana şerekî di navbera çekdarên PD û Tirkiye de. Rojnameya navborî te kes kir got Amerîka hêvî dike got bikar bi hevalbendên xwe razî bike bi vê projeyê. Got Amerîka dixwaze Brîtanya û Fransa û Astralya cihê wê bigirin li Bakurê Sûriyê. Got armanca Amerîkaya sereke ew e nerûdana şer di navbera çekdarên PD û Tirkiye li Bakurê Sûriyê. Di nîvê hêvaborî de serokê Amerîka biryara vekşandina hêzên xwe yên leşkerî ji Sûriyê da ku bihtirî 2000 leşkerên Amerîkî li Sûriyê hene. Lê ev vekşandin taniha nehatiye cîbecîkirin û bu cihê nerazîbûna gelek aliyan di nava Amerîka û derveyê wê jî de. Belê temaşevanên hêja her li ser dawîn pêşhateyên Rojhilatê Çemê Feratê herûha dawîn hewla Kongresa Amerîkî ji pûçkirina biryara vekşana hêzên Amerîkî ji nav xaka Sûriyê. Herûha em ê behsa hewla Amerîka ji avakirina hevpeymaniyekê ku cihê Amerîka piştî vekşanê li Bakurê Sûriyê bigire. Ez ê van her sî babetan gel mêvanê xwe Şêro Sfûk şrovakarê siyasî guftûgû bikim. Niha ji Almanya bawayekî zindî tevlî me dibe. Dem baş mamoste Şêro em ê ji dawîn helwêsta Amerîka derbarî avakirina navçeya aram li Bakurê Sûriyê me dest pê bikin. Niha Kongresa Amerîkî hewla pûçkirina biryara vekşana hêzên Amerîkî ji nav xaka Sûriyê bikin. Yani çi hevkeşê dihatî guhartin heta ku Kongresa Amerîkî hewlek bi vî rengî dike. Belê silav û rêj bo te û hemû temaşevanên RTV ez spasiya we tevat kir bilareketî. Serçava. Bi rastî ji bo vê bûyera ku li Sûriyê çê dibê li Bakurê Sûriyê ew li Rojavayê Kurdistanê ser ku Amerîka dixwaze hewl bide berî an wek ku serok Trump hewl da xwest got ji Bakurê Sûriyê bikişe wek ku wî dixwest. Yani wek ku wî eşkere kir telefonî Erdogan kir ew telefonî serok Erdogan kir
جو ام سوريا دفدكشن دي سوريا تبدش ترى نبس باكوري سوريا لهمبري وينا از دبيجم اف هناك بمسألة انساني همبري وي دركتن وك اف سيناتورن حرشي جو دركتن سر راقي عندنا ونراجبونا خدان خواني كرن هم جوج مسألة اخلاقي بجناب امدوج فان كسابردن وهم جناب روسيا بسركبه دبيدا قيده كشاندنا ما سركبتنا روسيا وايران وتركيا همبري كشاندنا ما يجبو بيكي جناب جو ام وي رنگي هاني بكشنج رجاباي كردستاني جباكوري سوريا دبيجو ام جيخوا تشتكي جير بجيه بكن جبوجو ملتي كرد وكو عفريني بسري وان دهاتي الرجاباي كردستاني جي كوشبر نبن بچولان نكبن نين كشتن نين دزين نين تالان كرن جبو او كسي جو بجيشا تركيا درباز دبون عفريني جبو نفس يوان كسانه جو جبو درباز رجابا نبن همبري بي هلوستا هاني سكينين وهلوستا دنجي شخوا يعني دبي تمنى جبير كرن تحالف عربي اقو بسروكاتيا سعودية عربان اوايا قبول ناكن اواناجي هلوستي وان هنه اواناجي قوتن خوهنه همبري سركبتنه تركا يعني دساكنن همبري سركبتنه تركان وسركبتنه باش ما مستا يعني دماكو كونغرس امريكي پوچکرنا بریارا وکشانا هزین امریکی جناف خاکا سوریه گوتو بیج دکن یعنی اگر هیا یعنی امتکارم بیجن یانجی تخمینیا وی که تکرن کو امریکا توایا پلان و استراتیجیات خود درباری سوریه دبوگ هره و اف بریار وره راوستاندن جبر جبتشتكي يعني وقت بيجي مجبور يعني دبي او استراتيجيه خو بيجو جبر كشاندنا استراتيجيه وان قال كسن امريكي ايجو دجيه مسؤوليتي دنوانجي جود شناب جو افسر كبند كبج جبرجواندير روسارو ابتش دجي مي شناب روس اللي همبري مبسر كبند بيده كده ومعنا ايران يجي ودر سوريا ده بجيه بك بناه نما مكارن ايران يجي درخينن جبو بيك مجبور دولتك وك امريكا برجواندية خبيك بين النهي لجو إيراني عن روسيا عن تركيا همبري وعم سركبه دي ساجي از دبيجم دجبير نكن تأثير تحالف عربي جو إيرورو أو جي هول ددن فان روجان مؤتمر كيوان هي والأوروبا لعب بحون ودوراجي والأمريكا بحون جبوت شارع سريكة جباكور السوري همبري تركان همبري إيرانيان وقت بيجي أو زانن ترك ما بس تاوان جي تي ترك ما بس تاوان جي سينوري خبر فراه بكن دبرن جو جي تنازل نكر خوجي دانا خصنا وك ولايه الموصل حلبين حطاني كركوكه او انا بيت اشتيزانن تركيا دخوازه دورك همبري دولتها السعوديه عربان بلي بقلكي دستي ودريج يعني را دريجي دولتن سني بك وير يجبر دولتها السعوديه بقري دريا قطر ده ابتشتهاني السعوديه عربي قبول ناكي دبي ام جبير نكن جو دورات السعودي بيتر او جو جناهي ل امريكا بكشف ويرا حتى جو ام دبينن وتيراق عندن باش ما مستأسفوك يعني ددمكو امريكا بحثا وكشانا هيزن خواج نافخاكا سوريا بتوايتك وكو تيزانين وكو هات راغاندن امريكا بصدان لشکر و سربازن خواه شاندن سوریه یانجی هیز نخوی بجایی شاندن سوریه اویک چاواتی خوندن اپنگام امریکی نه انا ما قلت دي ساجي امي بقرن جو او هلوستي جو همبري بريارات سروك ترامب هات سكناندن جير قلت شناب تبيك شاندن دبيدك كده برجواندين ماني دنهن البيدك ام خباتي تكن جو ام كسي جو توسعيد فكرن برفرهد فكرن ولاتي خوا وك ايراني وك تركيا جو دبي ام همبري وانا ام حول بدن ام كاربن تشكي بكن خوا ام اسرائيل جبير نكن جبر اسرائيل جي كتسر خطير او جي نراجبونا خدان جبك شاندنا امريكان جبو بيك امريكي ديسا فغريان هناك دبن ليستيكر خوازن تركيا بوارتينن هناك دبن خوازن تركيا تخم بلولا سوريا از نولو لي نرم نولو مثلا سوريا جير دبيجن بعربي الرمال المتحركه وك
وەک ئاخەیە و دلەقەی کەس نەمازانەوێ چاوا بکێ جار ناولۆیە ئێوارێ بریارێک دەردکەوێ سبەهەیە ئەمراد بن بریارێک دن دەرکەتی نیرۆ بریارێک دن دەرکەتی یعنی پرسگەرەکە سووریە گەلێکی دناو هەبدوو دەیە لێ دیساژی ئەم بیر نەکەن گۆ سیراعەکەیە ده حلف لەسەر سووریە پەب دچنن ئانەکە مامۆستا هەر لەسەر vêyekê دو جون بولتون روشکاری اولهی نیشتیمانی امریکا و ابراهیم کالن بردفک سروکاتی ترکیه راگهاند بون کو پیوست هماهنگی نبره هر دو ولاتان ده درباری افاکنا نفچه آرام هبه یعنی الگوری نارینا تا او هماهنگی و تا چرا ده یکی به و رولا ترکیه درباری افاکنا نفچه آرام و چی به دما بحث هماهنگی تکرن بله راسته دولتا ترکیه او هی دخوازه دولتا ترکیه بری پیمانی بروسار چیکریه به ایرانیار چیکریه وقت دما گو ترکیه قبول کر گو سروک سوریه بشار الاسد سر کرسیا خو بمینه و دما گو ترکیه قبول کر گو لوان معارضه سوریه هندره سوریه دج در دورا شامل زبدانی او دبرن گو قدس قطر و ترکاده بون ترکیه قبول کرد گوان بکشین سر سینور ترکیه جهنگانه د ترکیه پیمانی به روسار و ایرانیار چیکری گو اب دبرن گو کرد دجین گو اب دبرانات چه دبیت دیکه بن دست میده اوانا سروان تشتابر هب کید خوازن انا جدیسا سر هب بکن لأنا قالك تشتير خواني كرن هناك دبيجن اتفاقية عضنا هناك دبيجن اتفاقين بري ما بشيكرن بعراقي هناك حريق تشتكي شخور دبيجه ل او امريكي دخوازن يعني دولتها امريكا دولتك مؤسساتي حريق برنجكي داخل سروك تشتكي داخل سروك كونغرس تشتكي داخل يكي مجلس الشيوخ تشتكي داخل حريق تشتكي دبيجه دولتك مؤسساتي لداوي بدقرن نقطك برجواندية امريكا تشنه اوانا نل برجواندية تركات قرن او بس تاني بشكي رازي بونا تركات قرن والبرجواندية امريكا قرن كاوي حياة شواتي وكاربن كيتي خنوي نافارا هاني دي حياني 5 كيلومتر 6 كيلومتر يعني 6 كيلومتر براستي قرنجي يعني قرق باش بو هاجر تشيكرانا جبو روجافاي كردستان جبو باكور سوريا قرق وقت حظر جوي تاني تشيكر بانا جبو بالافر او خطك جرداني بانا وحركة سيزاني با لأبت جيناي قبول كرن مخابن تركيا دي ساجي از بيد قدنا خو دوباره بكم من قالك دبرانغوتي تركيا دولتك خرت هندري روجلان نابين دي تركيا دولتك بمروبي خو بر نوت مليون انسان هي قال لك دوازده دولت هنا بزماني ويب تركماني وقت تركي داخل خد بين ترك يعني وقت بيجي مامۆستا ترکیە دەداوی لە دوانە خۆدا گوت هەلوێ ستاوێنی داوی ئەوە دبێژە ئەو ڕژدە لەسەر جیبجیکردنا پلانە خۆ دەرباری ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ یعنی ئەڤ یەک چواتەیەدا دەما کۆ ڕژبوونا خۆ لەسەر ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەرات یان ژی جیبجیکردنا پلانە خۆ دەدە دیارکردن أنا ديسا أشتغل بيجم تركيا دولتك قال لك مروبي وهنا قال لك دولة بشتقرية وهنا قال لك ديروكا خدنا خودی دیروکن 400 سالی دنیای حکم کرنه گیان دریه بیان یعنی اول دیروکا خو بدگرن خود بینن انسان خورت و براستی مرو بیج خورتن مرو لو چابه چوکوان نره ل او دخوازن بچ اوای بگو اشته چی به روج لجاوای کردستان به لروجلاتی وقت بیج روجلاتی فراتی به او ما بس توان مساله کردایی ودخوازن دوی نابچی د کرد وقت پیاده وقت پککه دوی د کد نمینش خورد که معنی د که تشتکی قانونی شرعی دبیجه دبی از بان کساجوی د که درخینم از حفاظ سر سینوری خو بکن باش مامۆستا جبلی هلوستا ترکیه نها امریکا وکو نها راپورتا مجید هات نها امریکا هولا اواکرنا هفپیمانیه که دکه تاكو جهه امريكا بشتي فكشانيل باكوري سوريا بقرا او جي ولات بريطانيا وفرنسا واستراليا لغوري نارينا تحت شرا دايك اگر هيا اف بروجي امريكي ورا جيب جيكرن ولغوري نارينا تا اگر اف هبيماني هاتا افاكرن و تش ده هفكش دورا غهرتن براستي غرق مروتم سيرفينا جي بسكن اف هلوستا امريكا قد خوازد هندري باكور سوريا ديار روجاوای كردستان تشيكي
او راستي اگو امریکا جیر کار دکه او هفیمانیه که جیر بیجن بدولة عربة بوقت دولة مصر أردن إمارات كويت بحرين سعودية أبانا قشتك هول دبن سروكاتيا جناب سروك مسعود برزاني جي دخوازن هاو بيمانية كي تشيكن دهندري روجاباي كردستاني دبجي ببن يك جوان كسام بن جوان قوتا كو قبي جبون تركان دبي وان بقرن يعني جوان بيجن برنجكي قانوني باید ایگو تجوان ناراضی ناون با کسن هنه پیشمرگی روجابان خلکی بی ولاتینه چه ند لسته ارهاب و ترور دنه نکار تشتکی سروان بیجه براستی اف هاو پیمانیا گو امریکا خواست چه که گرک افا گمروت او بکه افا گو بسر کبه از باوریا میده و اف بسر کبه جبر عربان بری آنا کاجی خدانه بر مسئله پرا و قوت پرا قوت اکونومی قوت لوجستی وجبرج أفهم بيمانيا جو أم بحث دكنج بو باكور سوريا جبور وجلات فراتي دي سانجي أوايا دخوازي الدورة إيراني دور بيش بك إيراني جي حبكي وبقرين السر عراقي سر سعودية سر بله هر سبارتي ما مستسفوك سبارتي ريكفتنا أضنا دوی دمازاوی ده بحثا رکفتنا ادانا یاکو ده سال 1998 ده نوبرا سوریا ترکیه ده هاتبو امذاکرن ها بحثاوی تکرونو کتیه هولیده یعنی حتی چرا ده که اگر هيا کو اف رکفتن تیکا واره جیب جیگرنه ده بتایبتی کو رژیم اسد رازیبونا خواه لسر جیب جیگرنا وی رکفتنه دایه دیار کرن و نشان دایه دو چل سر بکیدویش بله از خوازن وی که جشتر بیجم سر مثلا گو سوریه خوازه اتفاقیه ادانا بجیب که اب اتفاقية أدنى هنج أيام سروك وزير تركيا دي مسعود يلماز تشيبوية ود وقت جو سليمان دمريل سروك تركيا تشيبوية هر ديها أمي فقرن جو أب بيها بيمانية هاني أدنى ديسا الهمبري بارتيا كاركري كردستان تشيبوية همبري بكاكا تشيبوية جهنغاني حتى رجع إيرو حتى أنا كاجي أنا مخبري أنا اشتغل بحثا تركان كرجول تاريخا خبرجرن ديروكا واندريج زاننه وأنا حسابي بري أنا حسابي روجن حرتشي دراس نوري خدكن قاربن ببان هب بيمانا تشتكي بكن براستي أب يكجي أوجي دولة سوريا تخازو يجي بك أفاياج برجو وقتي جو سوريا قبول دك وتركيا قبول دك أردوغان بشكل رسمي سروك أردوغان ودولة تركيا بشكل فرمي اعتراف يتكن بسروكاتيا دولة برسروكاتيا سروك بشار سوريا اعترافك رسمي بنظام سوريا دكي حتى جو أبي بيمانا أدنى بير بيك بيني يعني لعليكي هم قانوني أشكرتك از سروك بشار قبول دكم لسر كرسي ولعليكي يجي قبول دكي جو از درباسي بيسي نوري ببن بشكل كي فرمي لدي ساجي از بيجم اب بيمانا هاني جبونا بارتيا كاركري كردستان جبو بيه كيجي باش ما مسسفوك برسامني داوي بكرتاهيش كرم از بينا بيجم بله تركيا دخوازي جبو بيه بيمانا هاني دي ساجي ريش بر دنياي تبي بقري بيجي با بيمان بسوريا رأي از دخوازم بان كاس استر سينوري خبدم علي وقت بيده وقت بكك جبو بيه كيجي باش ما مستأجر اف ريكفتنا أضنا هات جيب جيكرن وكتواري جيب جيكرن ده لقولي نارينا تا ويتشبان دوري لدوزا كردي بكرتها هيش كرم آخر بنارينا مدقو أبا أدنا يعني أصلا وبخوا أو شيء ويجي برسكركا كرده وقتی گو بجیبه به تشتکی کرده از باور ناکم دوی نابید بمینه تشتکی کرده نامینه اجبو به کیجی از باورم پر باورم او تحالفا گو ما انا بحثا وکر امریکی وقت گو استرالی وقت مگو عربي ودبن يعني بقوتا سروك بارزاني جي بيره وبيشمرجي روجي وهمبري اتفاقية أدنى أو عام بسركب وآت حلفة عربي وأمريكي بسركب همبري تركان زور سباس جبو ميفاني مشيروس فوك شروكاري سياسي تلقلما بو زور سباس جبو أخفترين تا اما درباسي نافا روش عفرينا روجافاي كردستان هجي ببن ولاتيه كي كرديه باجاري عفرينه روجافاي كردستان هاتا رواندن حتى هاجي چارانه ويساوي ندياره لغوري جدرنا تايبت كو روجا دوشما بوري چكدارنا نناسه ولاتيه بنابي حاج محمد رشيد دما كوفتغريا مالا خلا عفرينه رواند وبرف جهكي نناس وبر حتى هاجي چارانه ويساوي ندياره حاج محمد رشيد 66 ساليه وبخوا خلكي گوندي
بريمجا نافچه ماباتا یا گوندواری حفرینیه. دوه سالوگرا چاران یا شهیدبونا پشمرگه لشکر روژ سعید عینی بو به ویبونه مالباتا شهید سعید گورک سمبولی ده حوشا مالا خود الباجار زاخو لهرما کردستان آمد اکربو سرکردایتی و اندام و آلیگرن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و کسایتی سیاسی و روشن بیری و جواکی سردانا مالباتا شهید کرو و گلی صور لسر گورا سمبولی یا شهید سعید دانین سرباری دزگه خیرخوازی برزانی و کمیته خابور یا بسر پارتی دموکراتی کردستان لقه هشتان لزاخو و یکیتیا جنین هرما کردستانی و سرکرده عبدالرحمن آپو پشمرگه زیرین حسین سوری مقدم محمود درویش کو سرکرده پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هوشنگ سمگموره برپرسری خصنا زاخو گوتنک خوند هروها دایکا شهید سعید هات خلاط کرن جالیه خوجهیا شهید ولاد عبدالکریم. هر به بنیا سالوگرا چاران یا شهید بونا پشمرگه لشکر روژ سعید عینی دوه سرکردایتی و اندام و آلیگرم پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و کسایتی سیاسی روشنبیری و جواکی سردانا گورا شهید سعید لباجار دریکه کرن و قفد گلا لسر گورا شهید دانی. شاندک لشکری ترکی جبو گنگ شکرنا دوسته سوریه سردانا روسیه که اجانسا آنادول لسردار وزارت بروانیا ترکیه بلاف کریه ایرو شاندک لشکری ترکی جبو بحث کرنا دوسته سوریه ده سردانا روسیه بکه اجانسا آنابوری دازانین کوداوین پیشهاتین گریدای به روشا سوریه و جمجارین سرکه جوینه به او سردان پشتی هفتیه که جوینا کود نابرا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان سروک روسیه ولادیمیر پوتین لموسکو هات انجام دان تی. جبو بهسکرنا هبونا خوال ادلب ترکیه آمدکارین لشکری جبو پاریزگاه ادلبیت که روزنامه ستارتیا ترکی بلاف کریه ولات ترکیه ده شاندنا آمدکارین لشکری جبو پاریزگاه ادلب بردوامه و دو 20 بار هلگرنه لشکری گهشتن ولایت هاتای یا ترکی و لسر سینور ادلبه هبش به ترکیه را بلاف بونه او جیج بو بهسکرنا هبونا ترکیه لپاریزگاه ادلبه اویک جالی ترکیه و تی پشتی برفرهبونا هجمونین چکدارین دسته تحریر الشام لپاریزگاه ادلبه. ریوبر ناوندا زانیاری نیشتیمانی امریکا اشکره کرد که هینا به هزاران چکدارین رخصتنا تروریستی داعش لسوریه مانو او رخصتن به یک جاری بداوی نهاتیه ده جوینه که ده کوته ده چندین برپرسیارین اولهیین پلبلندین امریکی آمده بون دینگوتس ریوبر ناوندا زانیاری نیشتیمانی امریکا را گهاند که رخصتنا تروریستی داعش لسوریه و عراق به هزاران چکدار و چندین شاخوتورین تروریه ویهنه امریکا حتی آنها نکاریه و ریخستنه به یک جاری جنابه به هروها گوت سرکرده داعش جه سوریه کنترولات ویا شاخ و تورین تروریین ریخستنا داعش بریود بن حتی وکن هاجی وی کاری بردوامن. لتوین گرتی آمده بونا خواه جبو درباسبونا آلیکارین مرووی جبو کامپا رکبان یا پنابرین سوریه را گهانده مارک لوکوک آلیکاری امیندار گشته کاروبارین مرووی را گهانده که رژیم اسد رازی بویه که 100 بار هلگرین آلیکارین مروویین بسر نتوین گرتی و درباسی کامپا رکبان یا پنابرین سوریه که لسر سینور دنابرا سوریه و اردن دکه ببه. اروها لوکوک دازانی که بریار او کاروانا آلیکاریان روژا سیشان بابه بگهجه کامپا رکبان. ده دما نابرا سیتا هشت مجدارا در باسبوی ده داوین آلیکارین مرووی در باسی کامپا رکبان یا پنابرین سوریه بو. سیخوریا امریکا ولات اسرائیل آگادار کرد که جبر سفن لشکری ایرانی ریوبر سیخوریا امریکا دان گوتسه ولات اسرائیل آگادار کرد لسر اگرا ایریشکرنا ولات ایرانی لسر اسرائیل وکو برسف جه اپراسیون اسرائیلیین لشکری لسر بنگهن ایرانی لسوریه گوتسه سربار کرد که ولات ایرانی بدنگ نامینه و اگر هیا اپراسیون لشکری لدجی اسرائیل پیک بینه.
لکامپا دارا شکران یا پنابرین روژاوای کردستان کو سر به گندواری هولیرا پایتخت هریما کردستانی ویا گروپ که موزیک بناوی گروپا ساز و آواز هاتی آوا کرن هجمارک جوانین کرد جو خورد و کچان خوگرتیه کردستانی پیشمرگم لمیدانی پیشمرگم ساز و آواز، ستران و هلبست، هنر و فلکلور بمروف کرد ردجین، روشاوی چاوابه یان جیل کربه، تجاران دفج اوین و معشوق خبر ناده، و عشقاوان جیروکه که دریجه به هفره. لکامپا دارا شکران یا پنابرین روژاوای کردستانی او سر به گندواری هولیرا پایتخت هریما کردستانی ویا گروپه که موزیک بناوی گروپا ساز و آواز هاتیه آوا کرن و گروپی هجمارک جوانین کرد جه خورد و کچان دو خوگرتیه بهرمندین خواه ایشو آزارین گلی خواه دریا موزیک و دردخن و لهجمارک آمارانجی دخن برپرسه گروپی لقمان متینی کوبخواه خلک باجار قامشلوی روژاوای کردستانیه و یک جه اندامین بری یک کمانارین یا هنر و فلکلورا کردیه دوبیجه گوان ساز و دنگ خوی زلال اخصیت خزمتا هنر کردی و دوزا خوده وسا بحثا گروپا خود که ام گروپ ساز و آواز ناوی ساز و آواز گروپ کی روژاوای کردستان الکامپا دار شکران ام دجین طبعا الجروب ما تشكري خدمتها هنرا كردي دي ام حزري خد كنجبو نوروزي جبو مناسبات قومي هبن قالك جنجو وخورد مرهنه راستي دنجوان قالك خوشي وسازي وانجي خوشي سروكي من جندي ورحمود لواني خوش ديما يكبونا مكرداني سروكي اندامین گروپا ساز و آواز دبیجن کو او پر کیف خوشن ترلیبونا خوش و گروپی را دریا ویره دکاربن خدمت هنر و دوزا خوب کن او ویشی وی بکوم بهتر بهز و برچابن هیوین خوشی دان خویانی ناوی ماراراته از اندامکم جناو اندامی گروپا ساز و آواز از الگلک آمور موزیکیت خم جناوانا گیتار و ساز و از دنگ بیجم جناوا گروپا ساز و آواز ده و هم هر گاو و هر دم آماده نش بو خدمتا موزیکا کردی صالك اب جروب از انضمامي في جروبي بوما ان شاء الله بدمي بيج ده زي ما هنرمند او جروب يعني من فكر قالك خوش واز حتاج كده بساز و دنگ و هنر خو پرانیا کردین روژاوای کردستانی و کردستان مگشتی زمان فلکلور و کلتورا کردی جبری و تنها پاراستنه خدمت عملت خوشی کرنه و ری نادن که تو دجمن و تراوش کردبون و کردستان آوان جوان دور بخه لهر جه کوله دمینن دنگ خو هل ددن و دبیجن ام هنه و ده هر هبن بله جه هریما کردستان امی بچن
سچا بچن باجاری حسکه هلبستوان انس قاسم یک جه هلبستوان باجاری حسکه روشافای کردستانیه تانها سه برهمین خو چاپ کرنه دبی راپورتی ده تماشاوان هجا امی بهور جنزیک و هلبستوان انس قاسم نصب کن برجواندی دلرشی کینه دکن قال وخستن چپر و ریچین دریج أنس قاسم هالبستفانة جباجاري حسكي جه صالة حزار ونهسد وحشتي ونهاده هالبستي دني فيسا طاقانها سيبر همن وي چابكري هنه دسبيكا هالبستا مد حزار ونهسد وحشتي ونها مدس بهالبستا كلاسيك طبعا إذا كلاسيك دنويسين ليدفرد بكرتاي ده حزار وشازداده مع مستاي محمود صبري خدي عمري دريج وكي أمفيري هلبستا ترازوكر هلبستا ترازو أواكو بي كفناري مداني جزيري خاني أو ترازو يعني وك شعرة تفعيلة عربة هربجي سرورتا أرمانج برسرا هرتما وكموم وفندي وكجرا فاتا آلايا مهلدا پربلند کرتا گهان دي سرسرا جشازداد امفيري هلبسا ترازو وك برهم سي برهمي مهنه يكم موشا متشابكر پرتوا هستان دوم گرزه گل هر دو بموفقان ولو تيغوتن هلبستا كلاسيكي بموفقان لياس يا وق مشترقو بترازو بشتي فيري ترازو يا هلبستا كرديون هيفين بسنگ مبنافكر سر بيلوازا كردية تم بپیشمرگان سري كرد هلدا جور تم بپیشمرگان سري كرد هلدا جور زوفكن وان درگه وان پنجره مرد قوغانان ده تيك ناچن تجار نویسکاری هلبسته دنویسه کاری چیروکه جی بنویسه جبر هلبست او بخو چیروکک لی ایجا چیروکک بالترازویه و بباریه و بیتر بریکو پیک پاکروانی چون جبو آزادیه لعنتي و اول بيسين قلبكن سردما كرد فا هتافك قشفدا سردما كرد فا هتافك قشفدا بيلكا بيشين جدرقه فكرن هروها أنس قاسم خط نيفيسة ودست بنيفيساندنا جيروكي كريه دار عبدو حسكي بري بداوي هاتنه دوباره سرنوچه شاندک جه سرکردین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردانا پیشمرگین لشکر روش کرد و رو شاوان جه نزیک و شوپاندن. بریار سبه امیداریا گشتیان جمعان اجتماعیا کرد سوریه مجارا آواکرنا نافچه آرام گوتو بیش بکو هلوستا فرمیا انکسی رابکینه. لنوا کنگرس امریکا هولا پوچکرنا بریارا وکشانا هیزل امریکی جه سوریه تیدان. بن فکرین لعفرین روجاوای کردستان بردوامن و هری داویجی ولاتیک بیتمن لنوند عفرین هات رواندن و حتی وکن هات چار نویساوی ندیاره. بولتنا تایبت یا روجاوای کردستان و سوریه جواره هات پیشکش کرن تا بولتنا کدن بمینت خیر و خوشید.